Enfield Himalayan 450 chuak thar kha voin chu hei test hun tra kan nei hlau mai a so ta sia suk ta ve kal pui ka tum dewa amaro chu hey neu connection ves siam fu thei lo kan nei a chu mi chung neu nen chu ni ka tlai ta view me duain footage vel nei thada har do lu tuka man mo nen kan thleng pe man ange mo an tlan potila tuna hian dar som pakhat le mi somnga chi chi ania khen chung al rai tu lo maro chu footage duang kan nei man lo ka lo deu wangin ai nai po kan tlan mei thei sia suk tlang han lon pui ka chak deu off road live vel bor kha e bai ki rang khap mai ride by wire ron mang to hei cable ron mang to lo throttle hi e ride by wire here din throttle response ati rang em ya tin engine hi engine thar Sherpa 450 engine an ya tuna kan Himalayan nei live 411 I can let some engine ka 65% veli na chakani chu wang chuanin a theng zung mai duai tlan chaka all don riau he ba ki adventure tour anita off road le on road tlan thei tlan nuam man nuam street po man nuam thau si ko chung khal nuam thau si zin pui nuam bok si off road zin na kong vel kong chia lo om po du to ka ngam tu ra siam ani ta ni chu wang chuan a capable khap mai tin suspension hi stiff anuam no tok kan bike ai na suspension hi anuam zok kong so hi lamam phei pup mo ti mai tur ani duai na ron rang me a hei kan bike lui ang kha ni tu te nge mo ni o kan bike lui te kan ti kalap ka bike ang kha ni mani bike kan sit rong mai don lom le he bike chu kong chung atla kan tum dewa amaro chu helai kong che he ka chuak thu ta katla nge ngai tla the bike nen hian lamam phei vek mai lom le avahan ha dam le zual em ama hi arang akwal rang em agile em khala nuam ba ka pick up ale tin ron thato tin a bike hi ama mi aya zan zo ka wang hianin enge Himalayan kan tuna ka kan lo khal mek ai hi chuanin tu thu sami na rang to ni $3,000 RPM hianin a torque hi 88% vel a pe chuak to he ba hian duain min pot zung mai ni a low end torque sang hian in number 2 number 3 ama enge mo chou pong leka second first lu reng ai kha ani tami alo ta hian kan lu zung mai ni ol som de win ruam khop mai sia su ka theng the ni chung ka theng anga ni lo jom hui fang chu ka theng anga he bike hi ni zana khan in Indian Motorcycle of the Year 2024 ra han ron thanga pakhat na ni Indian Bike of the Year Indian Motorcycle of the Year anon thanga ni chu
kum khat chunga India ram chunga bike an launch zingan trapper anti title karon lani Indian motorcycle journalist ang thadeu thazual ho panela an than khom te khana an thana ni ta khami akhan pakhanna niya pani na kha Triumph Scrambler 400X khania pan thum na kha KTM 390 ani Duke KTM 390 chuan ZMR ti te XMR ka ti na sorry hello ma hian kan chho dei chin te hello pang tlang kong hi kala kal mi la test ka kal to thawa ka kal lo na rei to tun kan lut vele reng reng ke si khwa mu te po khat lom le so ita kan khat Indian motorcycle of the year heba hi ron thanga ka thok do lom le ni zan mai khan a lo mong ko mai tu ka kan review na hun kan ei le thai bokaให้การลุมพัดต่อแล้วนี้เราหุ่งเวกต่อ grass ได้พอเราโจเวนอีการดีกันจุ่มกลางแล้วอะไรตัวให้เจแล้วกันโบอมแล้วไม่ผู้ต่างหันฟัลกอนบุลรู้ตัวหันช่วงแต่เองก็เสียคงหน่อยโซ่ขึ้นเองก็เสียแต่อันนี้การติดลงไงมั้งริสลำมันทำให้กระโดดให้ไหลกงโปจูยมเสียซีเมนต์กองอันเนี้ยไตที่โอเทเรนไตอันเนี้ยการโบลงจุ่มสวยดูก็งะตะคบไหมก็เลยแค่ข้าจะไอ impression อันเงี้ยล้มปังสารอีดมมาส่งที่น้ำจังหารลมโปเลยเท่านี้กล้าลงน่ารักอีโตแล้วทุกคนเลยเรื่องรูปเปล่าเดี๋ยวขัดจีปอนี่โลดอกซุงไหมการตุยโดนจวนนี้กันเราโง่จะไม่จู่วันจวนนี้เราฮิจูมุ้ยฟังเคลมาซีนโมยเดียวหุ่นวิดีโอฟุตเทจจู่กันล้างอันนี้นะเชียงเลยจวนนี้ดูนะจู่นัวได้เป็นฟีลได้เป็นการพูดยังไงสแกนเกียร์เวลาเลียนมาครบไหมตัวกระสังตัวพวกธาตุโฟดเวลินปดซูร์ข้ามีดอกข้าเราหน่วงกันไปก็กันฟีลไงเราโฟร์วันโน้นกันฟีลไงเราดอกเพซูร์คริสต์มาสโดนนั่นเนี่ยก็ตัวเราทำแล้วครับมานั่นสปีดเบรกเราจะลงปองเวทนี่ค่ะเอาไปเชียร์เราเฮ้ยบ้าขี้มิโซรามาอักขระชัวไทยมาสับเบรนี่อะเฮ้ยบ้าขี้จานไทยเรานี่
ฮันเล็บเล็กประคันอดุมหาเทงค่าดิสเพลย์ไบค์กันดีอ่ะจวนให้ฮีทเอสไบค์เราชุนนี้วางอินทินให้กิโลเมตรซาจริงเราเดี๋ยวเจ้ารถลานตัวให้กิโลเมตรสมทุ่มเวลบอลจุกตานปุยแหล่ตัวไอเอ็นจีนี่ดวงอินอะไรอินช่วยที่ไม่ยังอะไรสมูทตักเราวางเฮียนี่เท่เฮียหันกันเงี้ยไฮทรอลเป็กฟักฟักเอนจินอันจันทีร์ฟักก็รวมเราก็ติดเดียวเลยก็นักกีฬาอะไรนู้นเจ้าสมุทรเราฟังที่ก็เราเดียววางอินก็นอร์ลุตุกเราอะมาเราจูนอร์ฟักเราพอเฮียนี่สมเรียดสมเรียดเข่งสูงไหมอะจู่ๆเนี่ยจะเทียมว่าไงครับไหมกันไปคัลทรินเอ็นไอ้ชาวเดียวเล็กตานี่ดูไอ้จวนนะมานี่ไบค์สิตาโอลดอนนะไหมเฮ้ยคริสต์มาสโดนนี่อะมานี่ขัวลำปังเช่าปนะจนมังอะหอหุ่นลายเนี่ยสมอตามข้ามไหมดำเดียเวงมาบัวadvisor เตะรู้ตัวก็ให้ standard advisor ให้touring advisor ก็ชัวร์เสียเท่าเตะแต่ฝั่งนั้นคลิปเป็นอันนักคบไม่น้อยสตัมไก่ชวนนี้แล้วชวน advisor ก็ข้าวถูกไงยัง公園面地路住，講我插喺度睇未係拉前數。天氣 bike tire ที่ all terrain tire 80 Seat เลย Royal Enfield ที่นั่น collaboration ที่ไม่ยัง Seat ที่นั่น Royal Enfield ตานะเฮ bike ตานั้นเสียบทางที่นี่launch video ฮะก็สวยนวลตัวมันค่อยพวกมันกากดูแล้วเสียมันดิแต่ขี้นานoff-road เลยที่อย่าง tarmac เราoff-road เลย tarmac บ้ากะวูรัมที่เท่งปัวมันจากตัวละไงนี่กัวละคอร์เนอร์หันลักนัดเดียวเล็กหันอ่อนปุยเดียวเล็กบนฟุตมาฮีสานตัววางอินไซด์เซนติเวลเมนเซนพอตายแต่เราครบไหม411ก็จูเมนเซนข้าตายดูครบไหมมีดุ้งคำโชว์แข็งเจ็บปะแน่นี่ตัวอะไรชาวอิจูเรื่องรวมเดี๋ยวเห็นตาหน้าครับไม่มาเสะขวดชาต่อเดี๋ยวว่าเสียเดี๋ยวฟูไลฟ์ไปจวนนี่ถิ่นผู้ดูเห็นตาไม่จานเทเวกมออะไรโชว์เป็น first gear กันหลุดโชว์ทรีนั่งกันช่วงกันไบค์ฮิมาลายัน411ก็จะไล่โชว์เป็นกลัวที่ไล่เทครบไหมsecond และ first ปะเซ่หลังไงเดินท่าตาแต่กันปลดโฉวเว้ไม่ล้มเลยมุยฟาง
อุ้ยฟ้าช่วยนะว่าต้มตัวเวอ๋อdaar gaat dit hier niet als het al op elkaar zie zoek zo wat geen lolo tiang het lang gaat gewoon pui do boxia overal capability shit le zo dan bong thak la kai lampang ka chuk do mo yo ka te maro chu azul la le ka vai chho le lampang duai na la do sia kan he lampang he kan pan ta zo ka ni ei kal fel pon tam khop mai hola mathil ei me ang tu na ri chon kheng fat fat ka du ka kam phei ve nu lang ka ti khan ni kam man po kan di lo man bo deu ne duai ka chuak lai sia fa han nuam ta khai lai phei cho sia su nang lo chho a khan in kang thel kom vel nge mo ni ti thang khan in mong ổm chầu cái gì ta hát cái lá chầu chi nắng sắm lúc khai piengแล้วมันต้องให้กันเหล่หลวงงอ off mode change denied off port on แหละ ABS กัน off ฟัง ABS ใส่โน่นนะ ABS off performance rear ABS off ABS นุ่งกัน off ฟังเอ็งกุ้งเห็นตัวกระชือหรอวะฟันดูแม่ suspension ที่มาเห็นกับสวยตากันฮะโชว์ว่า USD upside down 4 กรอนมั้งอันนู้นเห็นบนทิว8 step adjustableสอให้ชุดเตียงเงี้ยน้ำเมียแล้ววะนี่กลั่นปบปุ๊บงั้มนี่ที่เสียสูกันนี่ก็เสียRis, mo. Nuam vel om ris te chu. Nung pai phei pop pop. Ai chu metal se deu lak ton hi. Tan klem me to he me kong. Anh nói về giúp mấy anh tạm em này văn số hiện hạ thạc lâu đấy này chúng ta là điện thấy bao cái đinh bị lâu mấy cái phô luôn quan các chúng cái đinh hay cái đinh dùng mấy giờ là con xe đều cái chuan nên hay chú điện em nó bốn tắc sai na mấy thằng nuôi đều po hiện nên ai anh nó viol rồi kia thì cái tai ra thạc hình cái xe mà ra thác cái lỗ túm lẹ trên anh đinh xin nghe không hi cái địch bằng chung mà địch lâu con adventure mà coi mà cái túm na cho chuộc về thấu tủ đang ai tay đó này cũng chúng ra là thấu con trả nên cái gì xeสูลองกับปันเท่าหรอกลางปันชิมปันเสียนะ
giang lộn đúng cần nhé sang xong cái phía gần cắn mấy cái niềng chứ khi xe sụp chú lằng tố đâu chuộc xìm xìm sao làm bằng sao cả là tụi này sao giờ lâu lắm mà chua rồi bác chua à thì cái đó là hay chuyện ba năm trăng khác cả thì thấu từ rồi ở lại cái đó được cái vô trẹp to lắm trăng cũng thì cái cái sách lệ ta thì hiện các cái lỗ na đấy tổ tụ trăng chipกันโลนะงั้นtrăng chipอ่ะเฮ้ยลงกังหัดเลยนี่ไงอะไรอย่างกงไงก็ลุยงมเหรอกันแล้วเฟมิลี่ต่อแล้วไหมดูเลยฉุกแล้วมาต้องกำลังขั้วชัวนังโมยสิโมยลิตุกโมยลิตุกcũng bên đi xem sang cái tiền hoạt kinh thế mày cũng trả bớt tán thì cũng chia bớt tán thì cũng chia cũng trả cái tán vậy chứ lại chú phát hồ nãy châu thầy đâu khăn này lại khu ở sẽ thầy to nó sẽ ủi ông đó mày cái lỗ na phan rít to phan tăng làm nó sốt bơ nè tè lại xin nắng mà xuống nó phẳng sao vóc mỏng luôn đúng không video shoot di mo
cái hạt chỗ lắng thấy hiền yeah xe sụt lang à Royal Enfield Himalayan 450 anh lon pui ni vin anh đi bốc sẽ tổ lối à Thursday ni à đi sum ni pan hi ni khat Himalayan 450 test ride na với nè cần này á Loma Enfield 10 bike and test bike hal takin min man tira hei hi Mizoram tu na du to ka khal theila om chun na nia customer ta turi ron na thleng lova hei hi test bike ania Kaza Brown khani November ni somni pare kan Loma Enfield launch ania ta han black atum ron khenga i kan video kami launching program lo ente chon kan hrianga i amaro chu ka display tur ania khal chhuwa kha rem lova chuan chum hnu dewa ni tu karmasa khan car top khan rini khan hei hi ron thleng ta hei test bike Kaza Brown ka ti kha ti chuanin Fortran vela khan PDI ten dia Fortran tai number chulo wa han la khalwak lova i thole vela tang han an khal trana maro chu hun kan han nei lok lo wa ha kenin kan khan chuak thei lova boina hun tha tak mai kan nei thea esia suk tlang a ka kal pui ni boini ke ma chau ka dia wangin cameraman hi ka form do na tlang pui poimo ka ti chin kan ron soi thuak tura te po ngai ta ila ma sampera chuan he bike hi i khalanduam heavy chu ni top mai ni Himalayan 411 kan nei meka i hei north east te kan zin puya hun tha tak tak te kan han kal pui ve to i amaro chu du khoblo na tam tak kan ne ya chu ti ro jo kan bike ngai nat bere ro chu ani tho ama arita engine duangin power pe chuak tam lova ka tiang neu newa te gear te suspension na te du khoblo na tam tak kan ne ya kha kan du khoblo na zong ka he bike Himalayan 450 ai chuanin i company lamin ron ti tha in i anon siam tha hei bike chak tak mai BHP sang hei khal nuam handling nuam kong koi kong tha le kong chia po du to ka tan thei touring adventure tour ni si kha anon siam chuaka hei kan muang hianin moi khop mai Himalayan hi purpose built adventure tour atana i siam ania company chuan built for all roads built for no roads an tiang je chu kong engkong a po kong omlova po tlan thei tura i perfect taka an design le an siam ania true adventure an ti ani chuan chu ti rual chuanin motorcycle chithum pakhata ron
enge Trinity ang dawin mo pathian pakata minung pathum ang dawin motorcycle pathum enge tekin an khochunga tlan chi te tour na chi te le I off road tlan puina tur khang pathum in Fincom khan thiani I chuan hei a engine ni kan en chuan in Sherpa 450 engine ani a hei hi Royal Enfield motorcycle la chuan liquid cooled engine ron mas saper ani hei hi a chak khop maya 40 Nm torque pe chuaka 40 bhp ani boka he Sherpa 450 platform hi hemi adventure tour ho big ta na siam ani a ni chuan chuan hemi 650 Himalayan TV lang khachu hemi Royal Enfield product line up hian lo lem lo ta he platform big he chassis he engine big shim hi adventure tour ho sia atan big leo ni kina chun scram ate po hian ala chuak le lawang ti soi theilawa Himalayan hi scram version in hemi 450 engine Sherpa engine le he chassis vek mang hian in aron la omei thei ni ha zu la hriat lovani hi 6 speed gearbox ania chuan liquid cooled engine kan soi to a chuan hei hi a bushing hi launch video kan soi ta kan he vibration hian vibration hemia engine ron om tur kha hian na satakina lo reduce ta chuti ro chon a engine feel sha tur chon hei claim zone to vibration chu om thowa hian amaro chu he technology hian in hei pani in split ta hi a foot pack lampang anita a foot pen nuwa hian in pakhat om le ta shanin hi chassis valu anita hemi le a foot pack hemi a mounting in zomna hian rubber cushioning kha om ta hi rubber washer cushioning ang deuh khan mo suspension hi shawa upside down fork khan dia heta tang hian alang chiang deuh tur kan nga ya hi upside down fork khan ni kan tlan puya hian at stable ba ga so anuam khop mai chon he la hian monitube suspension he lampanga hian monitube rear shocker manga hi 7-8 steps in adjust heya chuan a ke hi tian soi ha zelang rem chang pe hi 140 by 80 17 rims ania chuan a rims hi aluminium rims aron mang to ka ti kha chuan anung display hei lai thakle tro khop maya anung dis a hian 270 mm lai thateng tong khop mai ABS ania chuan amalama hian 320 atisi 320 mm ai ve thunga lai thate tro khop mai ABS ve ve nia dual channel ABS ania chuan hei Vibri caliper aron manga tire kha kan soi to 140 by 80 17 ania malampanga hian 90 by 90 21 among ta 21 hi aman na chanchu off-road bike bi khawa chuan enge pothole stand om khan tu to ka han enge tlampui pop thei tu enge man hemi bike a effect anei lo nan hei da khuarte dai zung theina tur ta na ti ni enge off-road ta tlanpui nuam bi ani chuan hi cushioning hi thon me thei ta he rubber hi he name khop me rubber I thon chuanin hei a grip ka chung het le zual don ta ni chu hemi off-road tlan vel na tan tangkai ta chuan exhaust hei te ron mang ta hi catalytic converter an tiang khan ta hela hian in thon me thei mela hei kan pai phei chuan weight reducing a chak pha sot tura kan nga ya swing arm hi hei kual zun to me moi khop mai chuan suspension hi drag link system tho khani ta tiang off-road bike a chuan drag link hi tangkai a sot nomba ka shock te dol as well ta chuan I think hi liter som pasari lenga I think full kan thuna 21.8 kilometers per liter ang vel kan thlana Dakar sari le ti vel hei trip 1 ani ta chuan kan ti thlak hian trip 2 ron lang le ta trip 2 zo hian a fuel range 3 kilometers ani songa le pali yela tlan theya fuel hian in la daya chumi hnunga hian fuel consumption hei chu tlan laia lang turin ta la lang lo ta chuan hei battery voltage ani ta chuan service due hei hi
KM zathum somli panga tuna tanga KM zathum somli panga emo ni somni pathuma for servicing kal tur tina ni tani hey service due hi aron omzel dong ta zon servicing kan tia piang in hey hi aron servicing center lamin an set zel don ani chuan engine temperature hi etuna hian anun lo wangin ti hian alang ta lo tan anun chuan in engine temperature khati kha ron nang le ta ni chang kang to khop mai hey hi mo ti kha ni ta a home button kan metanga trip low hi hey warning heta hian warning engemo bike atanga warning fail ron om chuan heta hian ron lang don ta hey engma alert om lem lo ti na ni tunai da ni le mi som paruk ania ambient temperature a chuan ambient temperature chu bike temperature ni lo helai che temperature borok temperature 19 degree celsius ani kilometer za somnga panga kan tlan to ni a tlan to ti mela he bike ken tlan to a voina hin kilometer somnga chuang chu kan tlan somruk le ti ve somruk pathum ve kan tlan ani holam nen chuan kilometer za chuang chu kan tlan don thove tu da khon trip khu kan set tha kan reset a trip ti hong kan holam pang kan fuel consumption te kan tlan nan te kan en thei dona chuan hi right performance ABS on a awm ta tu na hian hey ABS off anita chuan hemi thlak don hian in clutch me tlumtil angai ta en tai lo ta che ta ni clutch me thluma hemi mode thi me tur ni ta ti khan eco mode ti khan eco ABS on mo eco a ABS off kha omle thei ta chuan ti khan performance ABS on ABS off ABS off hian performance ai kan da le riang na kinat lan line eco kan da ang chuan kan soi truk to nglo wa khan launch video a khanin maro chu kan na soi lem lo tlem soi kan du chu hey visor hi kadwa in atea amaro chu sti rol chuan alien touring visor kha vua turom dona kha I chuan hei hi helai hian kan hu them o helai te a elen ki nat hei kan hu them o alang chiang em shelo hei hi her hian headlight tanga hei her hian headlight hi a beam high enge a focus kha adjust hei ta ni hi helama herin sanga niam dona hei hi helaya all some deu easy deu anon ti thar ania chon hei grab rail po lian tha tre tro khop maya chuan thelai chu ka soinol to a hei grip thar te chuan I switch chuanin pakhat kan la soilo hei hi side glass hi kala soilo side glass hi enge coating aron nei ta ni hei hi atle anti glare coating deuh kha ron ni ta hnung lamba a headlight velin aron chun po mi ron en let ang chi angkha asia don ta ni chu tiang tu chon he ron siam ta chuan a seat adjust thei vel kan soinol to a chuan pakhat kan soile du chu he la hi a seat hon na ni he lai cha bi hian a seat kan hong ta hei hi kan hrianga hemin nat thi hei hela hian a oma hei hemi tel lo chuanin axle hi hon thei lo a thon thei lo ni a ke thon thei lo hei axle nat ania hei hi ta hian tian in fu lu tanga hei chuan ti hian a her thei da che ta ni ren chin wa ni lo chuan ku female ang kha ni ta dei ta hei hi vu chon nge ngai ta ti na ni chu ti chuanin hei thil pakhat mu la cheu kan du a hei a tool kit ania tool kit po hi hei a tool kit a hian in C spanner hei hi aron chom ta C spanner hi hei hi helai suspension helai linkage her na tur hi ni ti hian helai hemi her na tur hi ni hei hi 411 a hanaron chom ve lawa tai chuan easy deuhin tuna kan han tlana a setting hi duain soft mama kan ti hard tiang kan ti chuan amo kan ti khong deuh tiang amo kan ti nem deuh tiang ti hei hian her mai tur an ta ni chuan hei kan muang hian screwdriver on chom ta mi lawa
om dia chu he bike a hian screwdriver mang om to lo ti na ni I chuan pakhat ong hi mo hei ron chom to boka hei pahnih pakhat chau ni loin pahnih aron chom ni hei pahnih aron chom na chan chu hei pahnih nat pahnih ania hetia in adjust tur ani ta pakhat chau ni chuan in le lampang awm lo wangin pahnih hemi tan hian aron chom ta a chuan hei thir te hei fuse poina ni kan lo hriat lo takin hei hian fuse tian hei fuse ate sia players tik loken fu lo pe players te na ti lo jon poi har se hei hian ti hian a fuse ka tian su chepanga fuse poina ni ta ni chu te chu enge aron chom kim ang reng lu tuka kan mu ve shim du chewa chuan soita kang khan I kan lo len lo takin a seat hi tuna hianin a standard seat hi 825mm ani ta 825mm hi all sam te in hemi hi tia po hian ti hian kan vu anga helam pang hi ti hian kan vu lenga ti hian a seat hi 845 a ron chho ta de mai ni ron sang chho ta de mani chu ti hian hei ron sang ta a tle ma palian deuh tan chuan I hei hi ti hian khalan nuam le zual don ta ni helaya chonin thlevak khawm don to lo ta chuan tle ma apate le zual deuh tan chuan low height seat niam leitur le ta chu 805mm vel chaw sang ani ta chu 805mm sang chu tuna standard seat hetiang che hian 825 a vek hian ada san vele thei thung ani he seat standard hi da san chuan 845mm ania da standard anga da chuan 825 ania chuan seat pakhat low height seat chu I standard ada khan 825 ania ti sanin 825 standard na khan ti hniam khan 805mm ani don ti na chu hengba ka hian touring seat kha a thadin leitur pillion le rear le back hi leitur om le don ta chuan chu lo ni tang se chuan handlebar po hi lai off road ho handlebar angin lai ron mukta lai ron kiara hei hiam a structure a tinget le zual don ta chuan soitang khan hei adjust hei bokani hei hi hemi a tilt zone hi ala adjust hei boka chuan hei hi height adjust hei boka hei hemi ango hi thak tur om bok ti kha chuan 450 himline 450 hen accessories somthum chuang aron kingdon ti mel leitur om dona genuine motorcycle accessories antia I hemi Enfield ina asiam hemi bike atana vuwa tur plug and play system te mela tia han vual mei thei tura siam hi somthum chuang om donan cheng noi chuang man om dona ne vain no cheng noi chuang man item somthum chuang vuwa bil tur oma hemi a hian soft le hard luggage te tin anunga po panel kan vuang chi te top box te khatiang khasang leitur vuwa bil tur om don boka a shock hemi a fork hi rong cover hei hian a kentel hi hei hi a thakop maya he khong tra a plastic mani se khong thakop mai hei hian helai shocka helaya upside down frog ron mangta hemi tube a helaya lungve lenge mo han off road a paya helai ti khem tu te tirang thei tur khang sang kha hian a veng don ani he shocker he mudguard hian mo mudguard ani pialama a fork guard aron ni telta chuan a liquid cool hemi radiator guard hi omboka hei thir what hei po hi thir om dona ti khan accessories a chuan a ke hi ka fak reu khop mai tlan pui nuam lu tuka soitang han all terrain tire nia I Enfield hemi he bike tana Enfield bike tana siat inaron siam chu ani I tlan pui nom khop mai kai mani siat tire pa ngai himline 411 inaron chom mai khan tlan pui nuam ka ti zoka chuan LED headlight hei chu soito kha kan riat vek LED headlight ron chom to a hei glass ani to lo ni hi plastic fiber ang deuh
aron ni to ta a chon hei po LED vek aron ni to a light zong zong lighting zong zong hi LED display vek ani ta avai hianin nunga hian tail lamp hran pa nei lo integrated indicator le turn indicator le backlight hi ta hian ron om ta hemi a hianin I chuan ma a hian TFT display changkang tak mai hei hianin aron mang ta TFT display changkang tak aron manga tuna hian digital mode ta oma analog mode ta kan thak anga ti hian analog mode ta kan thak ta chon a golden lines ti te sang ti hian enge a khoi le thei vek ani accessorize thei vek a color te sang ka ti khan appearance kha thak dang lam theya thok lo ama mi ai khan azang zok kan tlan thale tong battery hi spare ka lo keng lo pal lo maya safe nga ai khop mai hang ti ching e moi don ABS ko offload tlat ABS off in kan tlan tlang thu lại có dar khu mà phục thì về khăn như kan kal to lo me nga le min lại to dar thu mà re do na kan tlan phei chung nen thil ei koi te kan la du don sia hei hi la lin om na sia su la lin om na ani testนี่เฮ้ยมันจะชนพัดต่อแล้วมีหิมะอะไรโน้มเฟสต์ไหมว้าวมอยตุกอันนี้วะABS login off login on lätt on ni må
Aizol pani kan chukanga dar thum le mit so bania dar li le tlem dar ring mai kan thleng phei tur anga ila kal ko nga khumuang to lo me ang kan muan chuan ni kan tlai le vek ton tlat hui fa kan thleng le to Himalayan 450 hi company chuan in 411 nei te customer te feedback thalo in ti na 411 thalo in ti na song thre reng chunga kan siam ania ti in an soya adik don lein ka thria hei voina 450 hi kan khalve china ama ka lo soi sel na song ka chu heta hi chuan in engma soi sel na tur ka hre to lo ni ama ro chu hei Enfield ngai na lo ve trim soi sel pe ve trim hi mihring a hin om ve nia heng ho ten chuan in han chip se i han keo se a wi lai ti chu om le mai the a chu ti rual chuan in ke ni 411 lo va vai pui ve to tu te tan chuan in he bike chuka du hi ka nei lo ni ti mai ang Himalayan 411 ka nei trong khan in eng bike ma hin al ti le o hi ka nei ngai to lo wa chuan hey November tha hei hi ron chuak le ta chia he bike ron chuat trong hian in chu o ka nei ngai lo na chu re tha hei 450 hi kan ot le ngoi ringa pathian zara nei hun te pol om ve thei turanga ita ila enge an van nei viawang he bike in lei ni chuan Mizoram kong tan chuan in perfect ka tia han chu kan kong hi a tha ai na chia tam zo ka chung chia chuan du tokin ha dam de win atlan theya chuan hey performance bike ho heavy sports bike ho ang main a koi du em a tlan chak puin nuam em thunga tor ka sana wang le a BHP te sana wangin tlan chak puin nuam le em boxia amai nget bok atin chassis thar le engine thar song nen tlan puin nuam khop mai ini chiu lawang Dartum Letsan Venia Mui Fang kan thleng le to a vlog lai hianin in concentrate tak thei lo vam hianin elo nge ta chaka hara ti me ang aizo kilometer somnga ta kan langai ni thing pui po kala in lo a ka in manang em ka tlai view gem lo men fit lapang hi lo in khar buai hi ka hlau thina an lo in khar chon na buai thak ve de ulek thina ama ro chu khar man lo tu rangai tai la sang te te hui ho ma hin chak ve thin sia mo chu zok chu ni han enjoy cho ka du mange ril tram ve de hlek to light de in enjoy tiang GoPro charge pa ni mai chu kon lo chei ta sa to mai lu te thing pui dor chu hei pui restaurant chu an chol zoi don ni thei lo te kan member ke sia kha ka khalve chin cha ka tia ani hemi book maker ron na theng lo ta bai ka nei si lo ron chua buai thak sia tia ka khal phei thi rang chu kan tia ka ko la pick up le thei to mong si lo voi ka reject a bc zo mo le nula lampang a bia niang chu voi nga vel ka ko la pick up thei ta si lo kan tlan tlang le mai niang chu a headlight thi LED ron mang to nge an do ni ka hre chi lo he thim the to pa ngai view tura chu kan nga ya chu ti rual chuan in ke ni mi chedeu tan le thui tak long ran thin tan chuan in fog light chu du chu sam chu le ni thawin ka hria ma ro chu hei a zia ve mel ro khop mai headlight po hi tin ka soita kang khan a bi ma hi focus a hi all some ten adjust hei a ma tang khan in Ellen Key mangin
โหลำปังฮักกับมันโมเดลแล้วก็ตัวโรแมนฟิลลำปังแล้วมีคาร์มาเทนกระดูเสียกระจงเนี่ยมันวักแต่ละวะกระดานสักครบไหมอ่ะกระดานสักพอกันเข่งสูงไปดาการขัดพวกกันตานน้ำมันเยอะตีตูร์อันนี้ได้หรือไม่ให้เงี้ยกันตานเสาหน้าชั้นพวกกันใช่หรอสดๆตานเสาสิกันตานเสาแฟร์งั้นตานเทตัวเนี่ยตานเทเราพูดนี่เสียอาเกียร์ชิฟฟี่อันนี้ไม่อะไงอะไรแพ็คไหมนี่จะผู้หญิงซอกหรือตักไหมนี่อาเกียร์เนมครับไหม sleep in a sea station เนี่ยให้อัตโตก็ชัดวางเฮียนินการไงที่ไม่อาเกียร์เลียนมันง่ายเลยเรื่องก็third fourth fifthจะรู้ว่าจะthird fourth fifthจันฟังง่ายเลยจันฟังง่ายเลยที่เกียร์เลียนเดียวแค่ก็มีเลเปลโดนเกียร์เลียนนะหันลวดจันฟังง่ายโตเราชิมใช่ไหมเหตุใบกาเฮียนถาดโฟดเวทเฮียนกันเลเปลซุงไหมนี่มิโซรัมกงอ่ะพอไฮเวย์อ่ะไปช่วยให้เฮียนถูทุกสามเลยส่วนโดนเชียงแรงกันเชียงเลดตัวดังอ่ะเลดเซนเวเนี่ยสุดท้ายtraffic เตะจ้าว่ากันม่วงจังเดียวใช่ไหมเคสยากระโกนเนี่ยถ้ากันอินพุเล่พวกก็